Селям алейкум. Студияда Ленуза Бурсиитова. Автодевамында олып кечкен мұйым әдесе вақайлар. Әрші яқында тавсилатлар. Мұхберлеріміздің ноқтайы назары ве керчектен де мұйым меселер. Автаның эссас малыматы. Қырым шарқында ве Женюби ялы бойларында ава бозылуы күчлі яғанақлар беңлерже адамны эфсіз ве барқсыз қалдырды. Біз не yapmağa білмейміз. Бізім бір şeyimiz yok. Сақлық сақлав назирлігі тенбиелей үшінші далға bu енді эфсане дегіл яқынлашқан реаль вазиеттір. Біз әрбір Қырым сакыны ве мусафыры огынде тыз чөкмеге азырмыз. Ашылама япыңыз, достар, деп ялварамыз. Яңы штамлар бар, я бұның дерманы курорт мевсім олачақ мы? До тех пор, пока Бізім коллектив иммунитетіміз олмағанже эпидемик жерянға тек сынырыланувлар керсетілі бұнен тесірете білеміз. Қырым вяқияр бойынша региональ ара Роспотребнадзор идаресінің ребері Наталья Пеньковская милlet телеканалына берген эксклюзив интервьюсы. Тиббиет 2.0 еді ел ішінде Қырым сағлық сақлавының ирешмелері атты коронавирусқа қаршы күрешу муафақиетлік көстергічлеріні эксілтмеді. Бойле донатмада çalışmak biz için alışkanlığı hadise. Biz bu haqta evvelleri hatta arz etmeyedік. Күчлі яғмурлар аман-аман бұтын Қырымны запт етті. 2 айлық яғанақлар нормасы яғды. Сайылы даққаларда соқақ ве евлерні су басты. Машиналар, гемилер кебі ялдадылар. Бір қач район ұшықсыз қалды. Бойле қазаға қаршы күре шаққында зенадашларым девам ете. Фотоаппарат чекімі весу түбінде қалған керіч тарихке далажақ. Ерлі сәкінлер ағыр алларға алыштылар, ама бұл күнлеріні ақылларында тұтажақлар. Керічте олған шейні епсіні чектім. Ерші ялдап ұзаққа кете адамлар бір шейсіз қалды. Үш адамлары бизнестен, ади шәрлілер есе квартираларындан, машиналарындан айырылдылар. Умумен бұл пек мұшкүл, әлбет. Мұнда олса да, евде әлбет, да гүзел. Яны ерге көчкенлер бойле шарайтте күн көрелер. Әжеле суретте 200-ден зияды евден адамларына тахлие етмек керек олды. Бұның үшін оларны МЧС қайықларында еткізбелер. Әркезні мұсафырханеге қойдылар. Яшав мұддеті бойынша лимит жоқ. Су басудан белкі яшайышта қалған шейлері белкі оледе қатыранын ең түбіне далар. честно, мы не предупреждаем. Керчек айтайымма, су мұна бұ ерден еді. Евелкі яшаған ерімізнен не олғаныны білмейміз. Мебель ялдап кетті. Башқа бір шейміз жоқ. Асылында бір шей жоқ. Мұсафырханеде күндіз адам жоқ. Өз евлерінден марум қалғанлар бойле шарайтте күн көрелер. Тарашлық олса біле бір кім сешіге етмей. Конечно, попались мы. Амма да шейге оғырадық әлбет. Егер қайық олмаған олса, біз асылда сап қалмас едік. 85 мм яғанақ. Метеорологлар архивлеріні огренелер. Фурманова, Еременко, Карла Маркса, Комарова, Ведегер, Соқақлар бір сөзінен айтсақ шерінің меркезі. Бұл район ең зәде зарар көрді. Иш адамлары бизнеслеріні құртармаға ашыққалар. Юксекче яшағанлар олайатқан шейлерге пенжерелерінден бақалар. Onlar же машина су ішінде батып қалды. Бір ерге барып етмек үшін тек бір нақлият шышырылген қайықлар. Певкуледе вазиет назирлігі вирус бар дәқаділерінің ярдымынен бұл алфа жаға чевырылмеді. Поощрим здесь всех. Erkezini takdirlerimiz. Şu cümleden Tunev'in Kırım'ını tanıtkan yaldavcılarını, МЧС, Аферін, Кроль yaldavыңыз pek yaxşı. Hareketleriniz emin. Cumhuriyet yol başçısı Sergey Aksyonov şahsin ozude adamlarını sudan kurtarmağa yardım etti. Ава бұзылған вақыт интернет аман-аман çalışmadı, кемер ерлерде ышық олмады, ама шымды енді ең ағыр күнлер артта қалды. Практически все дома зашли. Hepsi evlerge kırdık, subet ettik. Adamlarının bir kısmı bir yerge yaldap barıp yeti. Su 2 metrgece. Olarını hepsini keçtik. Ştanlarımızın balakları tizgece katlaydı. Ama hepsi bir olarını aylanıp çıktık. Ne yapmak gerekligini anlayımız. Ялта шәрі де зарар көрді. Тоқтама яғған яғмурлар нәтижесінде шәр мерkezінден кечкен эко өзен таштым. Бір адам еля қолды, оны су ақымы аяқтан кесіп алып кетті. Yaşamağa yerleri olmağan adamlarını koçırdık. Şimdi endi bu 62 adam. Şehirde adamlarını toplayımız ve onlarını yerleştiremiz.
Сесленген эпосы үш адамларға ерлешу васталарына тәшәккүрлер білдірем. Олар бүгін бізге адамларны көчірмек үшін ер айыралар. Ахяр кефе ве кезлерні де су басты. Су ақымы yollarını yığıp кетті ве дамбаларны бозды. Қырымның мерkezінде де көчлü yağmurlar yağdı, ama bu қазаға çevirilmedi. Ахмеджеттің бір қач yolunda su toplandı. Сжатые сроки были. Acele hizmetlerге yardım göstermek için kısa müddetте полиция профиль hizmetlerinin күчі мобилизация etildi. Керіч, Ялта ve Yedi-Kuyu rayonunda yol hareketini regulleştirmek için yardım gösterildi. Su basудан zarar көргенлерге yardım берілежек 10.000-ден 100.000 рублеге. Bu Қырымның Назирлер Шурасы çıkarған қарарға көре zarar көргенлерге тек бірінші тazminatlardır. Мы эти решения Biz çareler taparmız. Bir şeyini tamamıyla aytıp olmayım. Ama bilem, eğer biz bir işini başlasak, bu vaziyetten şeref ile çıkarmız. Qırımda fevkalade vaziyet nizamı hüküm Suriye Cumhuriyet kazanın akıbetlerini yok etmek için Rusya prezidentine maddi yardım sorap müracaat edecek. Sağlık Saqlaf Nazirligi tenbiyelей. Qırım sakinlerini mesuliyetli olmağa çağıralar. Covid kenede qozgay. Bu sene ilk sefer sutkалық көстергічлер keçken kuznен teң oldu. Tabii ki cemaat aşap içken yerler, foodcourtlar, eglince müesseseleri kapatıla bile. Hatta turistik kampanya bozula bile. Yarımadada bunu elbet bir kimse istemey. Virustan panacea yok, bizni tek kollektiv immunitet kurtara bile. Şok alana getirgen kadrlar olarını Avropa hastahanelerinde gadjetlerge çektiler. Koronavirus hastalarına yer yetişmey. Bir sutkada yüzlerce adam öle. Endi Qırımda da 24 saat devamında hasta olganlarının sayısı yüzlerinen ola. Bu yanvar ve fevral aylarına bakkanda 30%-ga ziyadedir. Как раз после Нового года. Tamam, yanı yıldan son kışta bayağı eksildi. Biz biraz nefes aldık. Hastahane yarı-yarıga boş değil edi. 120'ge yakın adam yataydı. Şimdi ise o top dolu 200 adam. Yüksek mevsim kurort regionunun iktisadiyeti için temeldir. Bu endi tehlike faktoru. Tıbbiciler hasevetleneler. Eğer Qırım sakinleri lockdown qaytqanını istemeseler, aşlama kabinetinin kapısı açık. Мы просто готовы. Biz er bir Qırım sakini ve musafiri ogünde tiz çökmege azırmaz. Aşılama yapınız dostlar dep yalvaramız. Bu Covidni yengmek için yekene bir yoldur. Şahsi ve kollektiv immunitetinin şekillenmesine çok vakit gerek olmaz. Terapevt ekiminin bakıvından son bizim muhbirimiz Taras Brzezinski de aşı yaptırdı. Kaydetmeli ki Rusiyalar yerli aşılardan istegenlerini yaptıra bileler. Yaşlar biraz sakınıp çette turgan vakit nefakacılar öz omuzlarını korkmayıp açalar. Korkmaktan buldurdum. Elbet her şeyden korkasın. Virus bir kimseni ayamay. Tehlike zonasında yaşlar da buluna. Aşlama kampanyasına Yarımadanın Ali okuv yurtları koşula. Birinci bakıştan bu adi leksiya tek oca yerinde ekim. Bir kaç dakikalık talimat ve studentler özlerini koronadan korçalamağa aşıqalar. Çıkış aşlamanın birinci günü 70 student aşı yaptırmak kararını aldı. Ruşen Patil birinciler sırasında o yaşdaşlarına aşı hafsız olganını gösteri. Aslında herkes aytqanlari kabi, chirki chaqqan kabi. Studentler için bu iş tez ve oңайтlı şekilde yapıla. Ali okuv yurtның reberligi bu vaqtda tushundu. Yaşlarını universitetning tibbiy kabinetinde kabul eteler. Заявила больше. Da ziyade adam istek bildirdi. 150 adam. Adamlarının yaxşı teşkirilgende aşı yaptırmak imkanı alıp taşlandı. Çünkü çoxusular 18 yaşqa yetmegenler. Universitetning ruhiyatchi hocasi Roman Zakharkevich 3 ay evvelsi sanchi yaptırdı. Şimdiki vaqt Rusiya Devlet Adliya Universiteti Qırım filialında çalışkan xadimlerning aman-aman 70% aşlamadan keçtiler. Не после первой Bir şey böyle duymadım. Mende hiç bir simptom olmadı. Ne birinci aşıdan son, ne de ikincisinden son. Cumhuriyet hakimiyetining vekilleri qasevetleneler. Aşlama tezligini en azdan 2 kerege arttırmak gerek. Kollektiv immunitetke erişmek için da 900'ge yakın Qırım sakinini aşlamak gerek. Я хочу еще раз обратиться. Men da bir kere yaşlarga müracaat etmege isteyim. Eğer onlar hasta olsalar, bu yengil olacak. Simptomlar olmayacak dep düşüngeniniz doğru değil. Bu böyle değil. Afsus ki 30 yaştan 50 yaşgacha ağır hastalarının sayısı arta. Qırımның turistik sahasında çalışkan xadimlerinin 90%'ı koronavirustan aşı yaptırdılar. Yangi hastalarının sayısı artqanı sebebinden biznes için tehlikeler var. Yerleşu vastalarında gigiyena COVID-19 zemininde birinci növbette turgan meseledir. Nomerde keçirilgen temizlik ve bir kaç basamak dezinfeksiya, odalarda resirkulatorlar.
Адамнан эллері тейген ер махсус ирентілерінен сүртілі, яғни бір темізліктен сон стандартларға ве мейданлыққа көре белі вақыт девамында номер иләжілана. Bir çoğ adam COVID-19 bu hakimiyet uydurup çıkargan şeydir dep düşünmekni devam ete. Olar aşı yaptırmağa aşıqmaylar. Boylilerden biri Natalya Lukashina. Kızının yalı boylarındaki otellerden birinde rahatlana Moskvadan keldi. Anda ise şimdi sınırlanılar çareleri arttırıla. Yok, biz aşı yaptırmadık. Tıbbi sebeplerimiz var ama biz ondan korkmayımız. Biz ellerimizni de sürtemiz, öylemi kızım, maskalar da takamız. Hastalık birden artıp başladı ve epidemiyanın tahmin etilgen 3. dalgası hüküm süre. Onun için şakalaşmağa sebep yok. Hem şifahane kurort hem de musafirhane sahalarının hadimlerini. Olardan 8.000'den ziyadesi indi aşlamadan keçtiler. Hadimlerge muntazam surette korona testleri yapıla. Bu mevsimde çalışkan yerleşu vastaları episi Rospotrebnadzor normalarını riayet etmekni boynuna aldılar. Bozucularga nisbeten ise sanksiyalar kullanılacak. Здесь мы обращаем очень настоятельно внимание. Bu yerde biz memuriyetler yolbaşçılarının dikkatini celp etemiz. Hem de Nazirler Şurasının mobil gruppaları bunu kontrol eteler. Tenbiyelemek gerek. Bundan soň memuri mesuliyetlik olabilir. Kamerallarda ise eğer Allah saklasın bile hastalık darhatılsa, hatta cinai mesuliyetlik olması mümkün. Rospotrebnadzor çarelerge hazır cemaat aşap içken yerler, foodkortlar, çok adam toplangan yerlerge dikkat ayrıla. Çareler bakılığı kapıdan başlana. Maska nizamını riayet etiniz. Bizim tetkikatımız neticesinde büyük ticari merkezlerde mesuliyetliler bayağı çokça. Aman herkes maska taka. İstisnalar da ola elbet. Efendi, siz maska takmakni kerek degil dep sayasızmı? Malumatını birden anlamaganlar ile şahsi subjet keçirildi. Aqız, maskanızını takınız. Yaxşı. Внутри магазина мы... Dükkanın içinde biz maskasız yürgen müşterilerge bakamız ve maska takmağa rica etemiz. Binlerce adam elak olganına bakmadan COVID'den korkmaganlar için epidemiologlar bad news yani yaramay haber hazırladılar. Virüs ketkete yaşara ve orta yaşlı adamlar için haflı. Гиперреакция иммун. İçki giperreaksiyalar ola. Bu sebepten virüs pnevmoniyası peyda ola ve mikrotsirkulyasiya bozula. Neticede adamlar hatta ölebileler. Vaziyet Mart ayından yaramay tarafga dengişip başladı. Her hafta menfi rakamlar artta. Cumhuriyetimizin Devlet Şurasında Cemaat Palatası Şurasının keniş toplaşığı olup geçti. Netice, yuqma hastalıqның süratli tarqaluvını eki yolundan idare etmek mümkün. Bu aşlama ya da sınırlanıv tedbirleri. Bugün Cumhuriyet territoriyasında immunizatsiya seviyesi boyleki aşı yaptırganlardan sayısı kolektiv immunitet hakkında söz yükseltmege imkan vermey ve bu hastalanуу seviyesinde korunuyor. Demek tek bir çare kala tek sınırlanıv tedbirlerinin epidemik jaryanga tesir etmek ve mecburi çare ve biz böyle yapmak gerekmiz. Çünkü biz şimdi kurort mevsiminin başında bulunamız ve hastalanуу seviyesine göre bizim rakamlarımız pek yüksek. Gece mahallinde cemaat aşap içken müesselerinin ışını sınırlandırmak, karaoke klublar, diskotekalar, kalyanhanelerde hizmetler gösteriluvini yasak etmek teklif etildi. Teatr ve kinoteatrlarının zallarında oturgan adamlarının sayısını 75%dan 50%ga eksiltmek, ticari merkezlerde eğlence tedbirler geçiriluvini toxtatmak, rahatlık günleri bala ve eğlence müesselerinin ışını sınırlı etmek, 65 yaşını keçkenlerge ise cemaat tahliyatında katnamak yasak. Teklif etilgen çareler arasında hem de mesullar akşamlarını yasak etmek. Kolektiv immunitet olmağanı sebebinden yakın vakitte yarımadada koronavirus hastalarını tedavilemek için yerler yetişmemezliğinin bağlı mesele peyda olabilir. Kırım'da anşlaklar devam etti. Acele tıbbi yardım hekimleri ise acele çağırılarga aşıqalar. Bütün devirde regionda hasta olganlarının sayısı 45.000'den aştı. Her bir adam o'zi qararala aşlama kabinetinde birkaç dakika ya da aylarning IVL aparatı yardımıyla nefes almak. Neticeler de farklı olabilir. Kırımda koronavirus ile bağlı vaziyet ve bu yuqma hastalıkka oğranganlarının sayısı arttığı. Yangi ştamlar var ya bunun dermanı kurort mevsim olacak mı? En aktual sualler hakkında Kırım ve Akhyar boyunca regional ara Rospotrebnadzor idaresinin rehberi Natalya Penьковская Millet telekanalına bergen eksklюзив интервьюсы. Здравствуйте, Наталья Александровна. Какова сейчас ситуация в Крыму по коронавирусу?
К сожалению, ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекции, она не позволяет говорить о том, что ситуация стабилизировалась. Уровень заболеваемости еженедельно растет. Темпы прироста заболеваемости остаются довольно высокими. И, как ни печально, в этом рейтинге лидируют наши крупные регионы. Это Симферополь и Большая Ялта. И уровень заболеваемости в этих регионах намного превышает среднекрымский. И в отдельные дни число заболевших дает 50% от суточной заболеваемости случаев новой коронавирусной инфекции. В Крым едут буквально со всей страны. Смогут ли туристы получить прививку уже на территории республики? Любой гражданин Российской Федерации вправе привиться на территории любого субъекта Российской Федерации при наличии паспорта и СНИЛСа. Как работает Роспотребнадзор с нарушителями? Какие существуют санкции? Я хочу сказать, что ответственность за нарушение правил, которые не позволяют распространяться новой коронавирусной инфекции, это не только зона контроля Роспотребнадзора. Есть муниципальный контроль, и муниципальный контроль сегодня проверяет все те требования, которые прописаны в указе главы республики. И еженедельно на заседании оперативного штаба главы администрации информируют председателя правительства Республики Крым о проведенных мероприятиях. К сожалению, я должна сказать, что до 60% проверенных муниципальными комиссиями объектов, в них выявляются нарушения законодательства как в соответствии с указом главы, так и в той части, если это касается санитарного законодательства, то материалы передаются в Роспотребнадзор для проведения контрольно-надзорных мероприятий, которые идут сегодня, по согласованию их идет по 294 федеральному закону, то есть по согласованию с органами прокуратуры. Далее материалы направляются в судебные органы, и по направленным материалам судами принимаются решения о привлечении к административной ответственности нарушителей, вплоть до закрытия объектов до 90 суток. Проводятся ли Роспотребнадзором рейды по выявлению нарушителей? Знаете, Роспотребнадзор – орган федеральный. Рейдовые мероприятия не предусмотрены в деятельности Роспотребнадзора. Я хочу сказать, что Роспотребнадзором проводятся плановые и внеплановые мероприятия по обращениям, заявлениям граждан, также по обращениям органов муниципальной власти и другой информации, поступающей для рассмотрения в плане наших полномочий. В Крыму стало известно о выявлении британского штамма. Стоит ли опасаться других штаммов? Я хочу сказать, что не только в Крыму, но и на территории других субъектов Российской Федерации зарегистрирована циркуляция не только британских штаммов, но уже и других штаммов, в том числе индийского штамма. Поэтому профилактика коронавирусной инфекции вне зависимости от штамма одна и та же. Это иммунизация, раз. Это соблюдение всех мер профилактики в плане социального дистанцирования. Это соблюдение всех требований по соблюдению масочного режима, ну и, естественно, правил гигиены респираторной. Есть ли вероятность срыва курортного сезона и закрытия границ? Ну, вы знаете, я бы не делала прогнозы в плане срыва курортного сезона. Я бы обратилась ко всему нашему сообществу крымскому в плане проведения прививок каждому и соблюдения тех требований, которые сегодня прописаны не только в указе главы, но и прописаны федеральным законодательством. То есть единственный способ защитить себя – привиться? До тех пор, пока у нас нет уровня коллективного иммунитета, на эпидемический процесс можем влиять только введением тех или иных ограничительных мероприятий и соблюдением масочного режима. Спасибо большое за диалог. Спасибо. Ярын тыбби хадимлер күнүнө кайд этелер. Бу Русиеле экимлер, эмширелер, фельдшерлернин эсас зенат байрамыдыр. Да 7 ел эвелсе Жумхуриятның саглык саклавы оз yolunu башлаган вакыт бу еңгилдеги эледи. Энди Русиеле Кырымда тыббият баягы огге адым атты. Эришмелерни бір кутуга топламак кыйын. Чеши севиели программалар Кырым тыббиятында яңы басамак башланганын ифаделеди. Оның ішіне атта күчлі душман кедеретіп олмады. Тыббижилер бар күчнен күрешіп башладылар. Ақмешітте 2-ші лоқсахане хасталарны бойле язынен қаршылай кечкенсене, бұл ерде бақ дүнияға келе деген ибари вақтынжа біраз мысқылав манасыны ташып башлады. Моисесе ажеле суретте ковид госпитальге чевірілді.
Вот мы пересекаем. Мына біз бұл сызықтан атлаймыз. О теміз тарафны қызыл зонадан айыра. Bu yerде bir kaç ay devamında yanı dünya peyda oluvu ve ölüm kokusu yan aşa bulundular. Tek beyaz urbalar kiygen askerlerinin tırışuvları ile birincisi eminlikten galip çıktı. Тот подход Минздрава. Сағлық сақлавның янашуы бізге вақта усулыны яратып, bizim екімлерімізге ратланмаға имкан берді. Олар мұсафырханелерде қалып башладылар. Ve neticede bizde hiç bir ekim olmadı. Ковиднен күрешу bu anda ise artkaç sualler berilmey. Akuşerler sayıvlı dakikalarda maddi kısımını öğrendiler ve alışıklı yönelişini deniştirdiler. Kırım pandemiya sınavını yaxşı keçe. Çok sağlarda bu elbet birinci nevbette tibbi xadimlerinin yararlığı. Olar haqiqiy qaramanlar. Tibbicilerge teşekkürlerimni bildirmege isteyim. Munda keçken birinci doğu eminlikni sınağan ölçü oldu. Loğsanı bu ekim kabul etti. Yana doğan bala ağlağanını eşitkenimiz bu haqiqiy baxt oldu. Bu bizim işimiz edi ve her şey pek yaxşı geçti. 10 yıl kadar energetik yardımsız çalışkan yerli tibbiyetinin akıl seviyede hiçbir vakit şube olmadı. Endi istidatlar nihayet dolu şekilde ifade etili ve high-tech infrastrukturası ile kullanalar. Şimdi masa üstünde bulungan hastanın ameliyatı 7 saat devam etti. Kırım'da açık yürekte ameliyatlarını da 10 yıl evvelsi yapay ediler. Ama onların semeriliği şimdilikten kıyaslanmay. Раньше мы делали... Evvelleri biz bir yılda 100-150 ameliyat geçiredik. Zornen desek olur. Donatma yetişmeydi. Bir ameliyathane bar edi. Bugün bizde 2 acayip ameliyathanemiz var. En zamonaviy hastahanenin donatılığı teşkilatlandıra ve regionda onun analıkları yok. Слава Богу, то есть, что такая больница есть. Böyle hastahanemiz olganına Allah'a şükür. Ama mında düşmekten Allah saklasın. Ama öyle olsa, bir kimse mında uğrasa, zamonaviy seviyede yardım gösterirler dep düşünem. Klinika bu addi adamlarının variyeti, o super zamonaviy diagnostik donatma ve en yanı tıbbi aletlerinin temin etildi. Каждой койке есть. Her bir koykağa gazlar geçirildi. Eğer gerek olsa, hastanı intensiv terapiya palatasına taşımazdan tamam bu yerde yardım göstermek mümkün. Да, мы читали, да, мы где-то ездили. Evet, biz okuduk, hazırlandık. Ama biz için böyle donatmada çalışmak bu sade hadise olması hakkında hatta arz etmeyedik. Tedaviyelevde bundan evvel ve bundan sonki bu teniştiruvning yeri yok. Tek bir şeyini eminlikle aytmak mümkün, yangi hastahane regionda yüz bergen episi jaryanlarning katalizatoru oldu. Şimdi biz evvel yapay etilgen tedqiqatlarni keçiremiz. Sevilleri biz adamlarni böyle şey için federal regionlarga yollaydık. Territorial jihetden Kırım tibbiyeti ayrı yerlerde degil de total şekilde inkişaf eti. Ağır hastalarını endi yarımadamızda muvaffaqiyet ile tedaviyeleyler. Karasu Bazar rayon hastahanesindeki tamirat da federal maksadlı programı paralarına geçirili. Bu yerde xirurgiya bölügü yanartıla. Operbloklar ise endi çoktan hazır ve çalışa. Bizde bu yıl 5 FAP ve bir ambulatoriyanın tamir etülüvü yekünleniyor. Köylerde onlarca felçer akuşer noktaları açılayında, hatta uzak yerlerde ileri tedavilev mexanizmleri kullanmak mümkün. Evvelleri bu hatta şehirli tibbiciler için büyük arzu edi. Yakın 3 yıl devamında Kırım'da 150'ge yakın yanı FAP peyda olacak. Gelecek sene ise endi Eskiles koyunda tıbbi nokta kurulup bitecek. Acele yardım hakkında aytsak, mında da region sonki 7 yıl devamında bayağı ogge adım attı. Bu sene Prezident Vladimir Putin federal toplaşuğa müracaat nutqında acele tıbbi yardım xadimlerinin nahliyat arsenalı modernizatsiya etileceği hakkında işandırdı. Yakın 3 yıl devamında koy yerlerine, kasabalarga ve küçük şehirlerge daha 5000 yanı acele tıbbi yardım maşinalarını yollayacağız. Bu acele yardım maşinalarının parkını dolu şekilde yanartmaga imkan verecek. Kırım'da 100 yanı karetana sabırsızlıkla bekleyler. Prezidentin müracaat sözü ve yolbaşçımızın yardımı bizge ruh beri. 7 yıl devamında Kırım tibbiyetinin irişmelerini bir kutuğa sığdırmak ağır, en mühim sistema inkişafına doğurtulgan çeşit seviyede programmalar cedvelide pek büyük. Hatta insaniyetlik için belaga çevirilgen hastalıkla kureş muvaffaqiyetlik göstergiçlerini bozmadı. Devlet Cumhuriyetke ne gerek olganını bile. Endi Kırım sakinleri hatta en ağır diagnozni eşitkende evde tedavilene bileler. Endi tibbiyetning jumhuriy seviyesine layık şekilde iş tutmak gerek.
Сонуна келеятқан афтаны мұхберлеріміз бойле көрділер. Элбет тариф етмек үшін да чоқ мевзу бар. Амма олар ақта енді келечек ратлық күнлері. Сағлығыңызға мұқайт олыңыз сізге ве сізнен берабер хабер етмектен часлымыз. Миллет үшін.